Maya pa abak po kaya katamungan, at yuta na po king ikapat ng Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabetala po king kaya katamong kapag masusyan, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Carmen Galang, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan daring makatuki, Juanita Gonzales, Melbert Garcia, Emelita Maniti, Frank Ladrillo, Jerlyn Castro, Aliana Anunciacion, Marlene Magdangal, Mike Mangyaw, para king personal kayadwanan daring makatuki, Bernie and baby Henson and family, Nestor and Linda Ventanilla and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Cherry Ann Calagwas, Dr. Mike and Angie Mangulabnan, Lisa Deyang Manalastas, Dolores Pasyon Manalo, Jaime Padua, Dexter Garcia, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Alvin Malapitan, Teresita Sita Santos, Rodel Nards and Sam Reyes, Tina Baul, Myralyn Sunglaw, Ariel Atienza, Noel Torno, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king alanggang kapainawan din kapatadtamong miyango na biye, Lerelyn Cortez, Maria Rodriguez Carpio, Narciso Badoy, Simplicio Rosario Rabi, Simplicio Felicima Makahilig, Salvador Yanes, Isabelita Matic, Victor and Heather Salvador, Melissa Magtoto, Ana Mary Paraan, Estela Iglesias, Ricardo Lino, Teresita Pineda, Onofre Villanueva Sr., Teresita Wilkerson, Candelaria Galang, Blas Maxima Aproebo, Eleno and Soledad Gonzales, Perfecto and Lilia Castro, Carmen Makahilig, Raimundo and Patrocinia Salvador, Christopher Dizon, Graciela Vivit Flores, Celia Flores Timbol, Remedios Lino, Oberly Gabutin Solidum Sr., Maria Teresa Morales, Simeon Adelaido Benjamin, Maria Lorenza Olympia Galang, Melesio Angelina Marcelina Soriano, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe magkanto kindalit a pamuklat. King nagyuningig pa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yeso Kristo, ing lugod ning Diyos, ing pamakiyagom king banal na Espiritu, iyang manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya payabak po. Maya paabak po among. Pagmasusyan tayo po, ing kikatang Santa Misa, king grasya ni kikatang kasalpandayanan king Diyos. Manalig tamo, ang yang nang malyari, ing Ginu e nakatabiluan, ing Diyos e nakapaboren. O yan ing dahilan, o ba't mi katawo niyan tao, Jesus, para king kaligtasan ning tao.
kaya kang kaligtasan at kanako. Karing panahon may kasalatamot may kulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kikatang pamikasala. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan ng katamot, king pakapataw, daring kasalanan tamo, dalanak tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Isipan talat ganakan di katang panalangin, di katamong pengakwanan pangadi, at ding mangailangan, king katamong pamanantabi. Oy paming at yubanwa, makibat king panahon di mo Abraham at Moises, ang gana kaniting pami tipon king Santa Iglesia, king panalangin. Inubog may metong abalayan, king wangis ng anak mo. Panuanan kaya sana, king balayan, ing kalam ni kaya kang kayarian. Asoy wanda ka sana, king balang, kapag nasan mi, at apakit mi, ing lugod mi para king metong at metong. Antimo nung makanano mo keng liguran. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ning amanu. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises migsalitaya karing tao, ngana. Ingginong kaya kayong Diyos, paltoyang propetang kalupa ko, manibatya mismo kaya kayo. Ya ing pakiramdaman yu, inyang makatipon kayo karin king bundok ning Horeb, peki sabi yu king eyo niya sana damdaman pasibayong magsalita, ing ginong kaya kayong Diyos, o akit po ing milalablab ng api. Uling tatakot kayong mate. Inya nga nakanako ning Ginoo. Usto ing sinabi ra, mitalakad kong propetang kalupa mo, amanibatan mismo karin kalahira. Ibili ko karing labi na ring amano ko, at ipayabot na karing tao, itang sablang iyotos ko. Magsalita ya king lagyo ko,
at parusan ke ing ninumang makiramdam keyo. Dapot Mateo ing ninumang propetang eko inutusang magsalita, king lagyo ko o magsalita, king lagyo daring aliwang tutunggen dan Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tamo po, nung yeni damdaman nyo ing kayan siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung yeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Meko keni, magkanta tamo king Ginoo, puriyan tayo ing Diyos, ang magsalita kaya katamo. Lumapit tamo kaya, kambening kapasalamatan, masaya tamong midilat kapuryan. Nung yeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Meko keni, duko tamo at samban tayo, tara siklaw tamo, king arapaning Ginoo. Yo ing linalang kaya katamo, yo ing kaya katamong Diyos, itamo ing balen at kayang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nung yeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Pakiramdaman yung ngeni kayang sasabyan, eko sa magmasya sa puso, eyo sa pakyapusan ing gewara din pipumpunan nyo, karin meriba, inyang atilo king disyerto ning masa. Karin, inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kong mayap para karelangan. Nung yeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Pamamasang iba't king libro ning Korinto. Buriku ing alana kayo sanang problema, ing etalasawa, maging malingapya king obra na ning Ginoo, uling pagnasana ing pamutulane ing Ginoo. Dapot ing talasawang lalaki, maging malingapya karing bage keti king yato, uling pagnasanang pamatulan ing kayang asawa. Inyay na balo ing arapana. Ing babaeng etalasawa o birhen, bukod ng papansinan ing obrana ning Ginoo, uling burina ing mitagulaling yaking Diyos, ing katawan at espiritu. Dapot papansinanala ring tarasawang babae, ring bagay keti king yato, uling burina ing pamatulan ing kayang asawa. Sasabyan ko iti king ikakayap yu, eko pagnasan ing sabatan ko ing matulid yu. Nune pagnasan ko ing daptam niyo sana ing isto, at karampatan, at ibiyayong lubos ing kaya kayong sarili, king kasuywan king Ginoo, aalang pasubali. Ing amanong ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Ing balen ang makalukmok king karalamduman, manakit siyang maragul asala. Karing atyu king lilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus ading kayang alagad mintala Kapernaum at kabukasan aldo Sabat. Linubya Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin at pigmulalanda ring tao uling king pamanruna karela tinuruyang mitmong kayupayan era kalupa ring eskriba.
kabudabot lido biyang king sinagoga, ing metong lalaking alipinana, ning metong amarok espiritu. Kukulisak yang nga na, nung ika, na ano yung pakialam mo kaya kami, Jesus, anak king Nazaret, minta ka kini, ban mo kaming lipulan, balo ko nung nino ika yung banal, may nibatan kayong Diyos. Kapot sa biyana ng Jesus, ing marok ka espiritu nga na, tahimik ka, at lumwal ka kayo. Pegal galanin ng marok ka espiritu ing tao, at kukulisak yang linwal kaya. May nga pamulalala rin sabla, ngarang mi papangutang, nino iti, ngeni dindam ing antyukan agyo na lang utusan pati ring marawak espiritu at mamintula kaya at mabilis mikalat king mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Kapatading may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King Legyon ng Pampa ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Our faith that distinguishes, yung katang kasalpantayanan, balo na yung pamiyaliwa. Balo na yung pamiyaliwa king tao at yung problema ng tao. Ene pisasamot, ene pagkamalyan. He is not confused. Yung katang kasalpantayanan ng mimisip. Faith that seeks reason. Faith that seeks understanding. Ingki katang kasalpantayanan, pantunaning daylan at pantunaning kayang pamaintindi at pag-aralan tayo ingki katang kasalpantayanan. Anyapin king ebanghelyo iti makanyanya naman ni Kristo. Ay intindihan ng pamiliwa kayang tao at yung problema ng tao. At enala pisasamot. He does not confuse the two. Kaya katamong eni, gagamitan ng mas masanting salita. Ditakaw sandang politically correct expressions. Nenggay tao para magsita, masintu-sintu yan. Mamurit-murit siya yan. Siraya buntok yan. Bala mo, ing tao, may kitang makadita mong paralan. Ngayon na po makanita yung house tamo. At yung tamo po nga sa person with emotional problems. A person with psychological problems. May ito kataong masakit, king kaisipan. May ito kataong may na, kikayang emosyon. Kanita yung house tamo, leproso niya yan. Ngayon yung house tamo, person with leprosy. Ang giyang po din ating disability outside the persons with disability. Ako po, I'm a person with disability. May stroke na ako po. But you don't confuse the person from their disability. Karelang sakit o karelang problema. King Ebanghelyo, tamo, makadyan mo naman. Jesus, balo na yung tao masakit niya. At miyalipanan niya king marok espiritu. Siguro rin kaya ba ng Jesus kayong sinagoga, linubyan tao kayo ni, hindi na naman yung makabwisitay ni. Pota ka niyang libanan ng marok espiritu. Bala mo kakayde, problema ini, salot niya kayong sinagoga, salot niya kay lipunan. O nang kang Kristo, balo na yung tao ngayon ni, atin niyang problema. Ating expression kanita nga na, hate the sin, but not the sinner. Sige, pikasaman mo yung kasalanan. Pero aliway yung makasalanan. Yung makasalanan, luluguran niya.
Giyang masakit, ing makasalanan kang Kristo, liligtas siya. The very reason why Jesus became man like us is to save us. Ing misyon ng Kristo, ang may katawan tao, anak ng Diyos, para iligtas na katamo, para kondinan. Anya kang Kristo, ding hanggang linapit kayang masakit, susopa na lang. Siguro yung panahon ng Kristo ding masakit, dano manuluan, ding leproswan, ug seda ka kay luwal na ning syudad. Hanggang mate ka, o nung swerte ka, may paldan ka. Because they do not distinguish the person from the problem. These are the key words in understanding the gospel, especially Jesus' approach to the pan aliban ng Marok Espiritu. You have to distinguish your mental separation to know the difference. You have to identify, kilalanan mo, define the uniqueness and the qualities of that problem, and discriminate to see the essential details or the ramification of the problem. Ning kay po niya tang mag-aral ko sa bienda, bayo me didenan solusyon yung problema, kilalanan me pa mo yung problema. At ilang said, before you solve the problem, you do problem identification. Nanya po yung problem identification. Kutang mo pa, nano yung problema. Nu ka rin manibatan yung problema. Nanong klaseng problema. Bali po, pag ing meto nga problema, didit may solusyon. Mo naman balo nung nano ya. You are just like shadow boxing. Balam tutumbok ka kay halino, alakan tuturan. Sayang yung lakas mo. Sayang kaya kang abilidad. Sayang yung oras mo. At ko pong kwento kaya kayo. Itang kapatid ng Bayoko at Chiang Mai, kanina pong October, dela de hospital. At sa bienda, king hospital, may stroke ya, may stroke, kalupa ko, may stroke ya. O inuludan na yung inulong stroke at Domingo. Karagul na po may gastos. Maragul pa yata may gastos niya, taka ako may hospital. Inulod yung stroke. Hanggang panulong stroke, hanggang test kayong stroke, therapy kayong stroke. Ot kay ba nga Domingo, linuwal yung hospital. Ot tatsuna bale, iyan naman yung panamdamana. Mapapataya. Mautalya. Miminaya. Ba, migaga na kalarang pamilyada. Delada na naman hospital. Ngeni, linawe lang aluwang doktor. Ang pangaluwang hospital. At ginawa lang aluwang test na napepagawa ng dating doktor o sakali man basa. Bali po na sakit na? Eman may stroke. At inyang bukol, kayang utak, at inyang tumor. Po pareho ito. Ing stroke, ating mika uyat ka, mi barayin daya, o iting stroke. Ita pong tumor, kaya po ito. Kaya mo daya, talagang bukol ya, at yung kay kilob ng utak na kailangan ma-opera. Uling mali yung pamangilala na kayong problema, ginastos lang maragul, at Domingo kayong hospital. Alang milyari, bakit? May kilinala yung problema. Problem identification. Kakabut-kabut, gagawang solusyon, nung may balo na ang problema. Lawen may pa. Pabren mo pa. Pag-aralan may pa. Ngaya ako, bilib ko ka rin, Dr. Ella Malagwa. Magpa-test ka pa. Puwat ang ating problema, kakabud lulundag. Sasabi, o manitun pera para solusyon. Kutang mo pa na ang problema. Nung pwede man, pag-aralan mo, nung ka rin manibatan yung problema. Maragula bagay yan. Di ko pa pong kwento mo ito kaya kayo na, at kong kaluguran.
Inkaluguran ko yan, ng asawa na, ane ka sa tingaipan. O sakit sa ipan, ng asawa na. Muntay kayong dentista. Papayayos niya mo yung ipan ng masakit. Ot kabirin dentista. Begutan ng ipan. Ating sakit kaya ng dentista, imbegutan ng ipan, naluwaman tang masakit. Kauli na bali, may pag... Ne? Begot na ipan, kaya ba't maliya pa yung leko na? Man may solve, yung problema. Actually, di naman dare po ng dentista. Pwede pala itan Ini po, biro, naman po kayo din po. Potatik may mukha kayo. Kaya mo po ini. No offense meant. O nang balumam de Pilipino, tilang biro-biro. Misa na di ka nung... Balo yung retang butlig. Detang bala mo, bukol-bukol. Detang butlig. Detang kay lultola kayong balat mo rin. Itang metong pasyente, atin yung butlig. Papa-opera dala. Papalako dala. Oo, bintulan doktor para operan dala. O metod to dyan pasyente para operan dala retang butlig. Detang bukol-bukol ng lunto-lunto kayong balat na. Ot kabira kagising nakikyak-ya. Leko dere nga duwadang bitis. Pinutot dere nga duwadang bitis. Kalungkot na po nining pasyente. Nga na, ot leko yung kubitis. Kaya ba tanitan doktor? Ay, kala ko pinatmatanggal mo yung bootlegs. Nga na, pala kapampangan itang kay. Itang pasyente. Eko po may mamiro ko mo po. No offense meant. Pero, sabihan ko mo po, potang may kilala yung problema at gagawa ka solusyon. You do not really find the solution. If on the very first place, you cannot identify your problem, I'm very sure you cannot solve it. You will not go to the right solution. In tao ngay ni Anang Jesus, kanitaya pa magkasakit. This man has been suffering for a long time. Sinopane, ating problema ng tao, aliwain tao, nunitang marok espiritong dinatangkeya. Kanita pong mag-aral ko, nganita meto nga professor ko, potang ating kong problema, mo kukutang, nino in problema. Ingkutang mo, nano in problema. When you have a problem, do not ask who is the problem. Ask what is the problem. Pota sinabi mo, who is the problem? O yan yung problema. O ito yung problema. O ito yung problema. Ika yung problema. Pagka sinabi mo yan, may pate kayo mo. Sigurado pa, ako problema. Ali, ika yung problema nga na. It becomes personal. It becomes, bala mo, may pate kayo mo. It becomes a cyclical way of may panulto. Ingaws na kanita kayong logic fallacy of ad hominem. Itang ating issue, balam kayong politika, ating issue, kay batikan tuldudo. May panyira kayo mo. It's not solving the problem. Potang ating problema, ingkutang mo, what is the problem? Nano yung problema. At potang kitang mo, nano yung problema, manto kayong solusyon kahit ang problema. It becomes systematic, analytical, and professional in solving the problem. Kunyari mo, kayong opisina, kayong eskwela, kayong organisasyon, o tinipa na yung ipupunta kayong meeting. O tito, nabalo yung gagawa na. O ngayon pala, niya ipupunta kayong meeting, ating communication problem, kalaya cellphone, natatanggapan ng information, nabalo. It's not the person, it's information, dissemination. O tini, nabalo yung gagawa na. Biyasa ini. O yung problema, ali, kulang niya training. Ituruye, isaneye, seminarye. Anyapit po, baka niyan muna mong kaya katam, ela problema din tao. Dito ko pong assignment na ati kung tao pupubleman, po nga kahit may tatas ka presyon, o
O kaya itang tao ini, o ini problema ko, yung tao ini. Nung makanyan po nakasakit, nang kayo may kakasala ka pa, potang agit na mitas ka presyon. Nang kayo may kakasala ka pa. Pwede po nga kung suggest assignment mo. Kaya sasabihan mong, o ining tao, akakong problema. Sabihan mo na mo, o ining tao, atin problema. E po pareho ito. Instead of saying, this person is the problem, sabihan mo, this person has a problem. It's a person with a problem. At kanita siguro, apisopan nyo itang problema na. Apisopan yung alagpusan yung problema na. Uling yaman sigurado ko, naburi yung problema na kabilyan ay ita. In that way, you see, maging tayong kalupay Kristo. Balo na yung problema ni tao, magkasakit na erogo. Siguro pila na yung banwang alipina na ning Marok Espiritu. Pero Kristo sabi na, manahimik ka, lakwan me. Ingka sabi na itang Marok Espiritu, uling itang tao, kayayang sasalba, kayayang susopan. Kanita pong 1980, malambak na ini ang pamibait, 1980. Ing title nitang metong asine, Elephant Man. Elephant Man. Ing bida kay ni Anthony Hopkins. Ing kayang lagyu Dr. Frederick Treves. Elephant Man, may kasakit ya po. Ing sakit na, may ngalbagya lupa, may ngalbagya gamat, may nga disformaya katawan. Lupa ya pong elepante, ing balat na. Anak kakapal, makalbagya keni, makalbagya keta. Lupa yung halimaw. Niyan parehong makanyan. Panayang hebis ang papapakit. Elephant Man. O ning ating metong katao negosyante ya. Ating yung circus. Kingwani ning Elephant Man, papayal bene. Takanita rin kay, mamayad kal benme. Ating tao keni, lawen nyo, alimaw ya o tao ya? Elepante ya ine o tao ya? Is he a beast or a man? Kaya ba't makatakot siya, pamatakot din ka rin tao. Gagamitan din kayong circus. Bali po ting metong amaya pa doktor. Ing lagyo na Dr. Treves, Anthony Hopkins. Pek sabi niya, kaya tamigibandi kaya circus. Pwede kayong kuwananan. Uluan kayo nga na. Agkat ko rin aluan doktor, pag-aralan may sakit na. Banta, asopan miya nga. Itang metong pena kita na gawa na yung negosyo, gawa na yung punan. Pero yung Dr. Treves, sinopa na Inuli na pa kita karela kimbaleda. Tiki na pekilala na kayong asawa na. Yan tang mamangan la, akilala na Metong niya palang maya pa tao. He's a good gentleman. He was longing to be accepted as a person. Kay batad niyang pepa kita retrato. Niyan tang anak niya. Anyang anak niya kapogi na. Abe na imana. He was a very beautiful young boy. O na tandatang na isakit na, alam panulo, may naliwaya rugo balat. May siraya, may nga disformaya katawan. Pero yan naman ang taong mantun, pamananggap kayo bilang tao. At kitang katatawlian na po nitang sine, penako ng pasibay nitang magnegosyanting ke circus, dela niluwang bansa. Karina na naman penakitan, papayalbene kareng aluang tao. Ang ganitang may kasakit niya, muli na isang pasibay kan Dr. Treves. At kendala ni gideren tao, pe masibas de. Halimaw, 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 monster, monster, ada. Animal yan, ada po, sorry po na. Pe masibas de po, pe maldak de. Makatouch siya po, mga pakyakitan talwi ng party ng sine, nga na, kikyakya po, na. Tao ko naman, tao kong kalupayo, tao ko. I am a man, I am a human being, I am a person, ano po. Kaya ba't pamaldakan de po? Kapatid, makanyan ta siguro na Potang natin niya yung problema yung tao, tayo masusopan. Pamaldakan tamo, pasakitan tamo, pakatingit tamo, ing matsura kaya yung problema na. Dapat ni Kristo, king ebanghelyo ngiti.
Di din na nakatang kasalpantayanan, kikilala kayong problema at kikilala kayong ulaganan ng tao. Sana iti ingkay katamong kasalpantayanan, a faith that distinguishes, would see the value of the person and would seek solutions to the problem of the person. Kaya yun igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tamo po, kabatad, ingkay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karemete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananin Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabye ang pongmay nga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang me ding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo king Diyos sa may payang tutuban, ikalat na yung pagmulan, ning kanwanan at biye, king mabilugayato. Nga tangan pong makibat, Ginu, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka ring anggang mitagulaling king bera king Diyos, bang miyan tabayayan king kayang grasya, manatili lang paraging tapat king karelang pangakonsagra, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king kayapan pilatan daring bansa, banking pangalutas ding piyamanwan, din sablang bansa, misaup-saupla king espiritu ning pamitatambayan, ipanalangin taging Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka ring masulong na edad adaralan pa magdili-dili at ating kapansanan, balang manakit papamatula king lugutang mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para kaya katangan ng makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masalese, karimbagi king kasalukuyan ipagkalup ning Diyos kaya katamu, ban antabayanan do rin kaya katang kaisipan, karimbagi alang angga, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Gino, mananasanang dingkalam mo, sa upan na kaming manigapu, king balayan. Tanggapan mo sana iba't king kekang kapayapan, dingkarelang kayaduanan, agpang king tangkamo, at titinganadon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatad, bandet ng kiyatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang maipayang totoo. Tanggapan ni sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginu, ikatula mo sana reting regalong daralami, king kaya kang altar. Gawan mong sakramento ni kaya kaming kaligtasan. Iti adon me kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Iyat nayo reng puso yo. Makayat nano king Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa Diyos nga langang at lubos mayupaya. At yuke ka, ing kaya kaming pangayat siyo, pangimut at pangatao. King pamibiyebiyem king aldoldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato. Binyene ning kaya kang anak, king banan espiritu. Bilang mumunang bungang babiagaran siya, king kaya kayabem ko, king isiping na kapilan paman. Ulinita, kambeda ring sa Blancoro, ring anghel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya. Lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan king waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami daon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ng apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ni nga na akong daya, ing daya nimbay talangangang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oigpain kamatayan at pamanyubli na mebiyan ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin imbi at kalis ng kaligtasan.
Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king ataw at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na ketiking parokyami, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay nawa na maninayang subling miye, ading sablang miyang wabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhenin do nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ng kaya kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo kapatad, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan ning yato. Nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot iagkas niya ang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritu ala pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, king pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ng sarili ko keka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi. Banin pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kalam mo, para karing sablang taong miyatasan, ban panigalaran panibata niting virus, gawang masampat a paralan bang aiwasan ng pamikalat na niti, ampong makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo la rin kaisipan ang pong gamat da, digmita gulaling, kim pamaningat kareting masakit, kingmit mong lugod, kaingatan, ang pong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, man makapanintun masampat na kalingapan, ang pong lunas kaniting sakit. Manalangin kami kaniting sablang misasakitan, paulinitang virus, mananasa ng milunasan la at manumbalik, ingkarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo kalam mo, para hingkakayap na ring sabla, ang pong makaibiya masampat asaw, karing pamangailangan da. Itiaduan mi, kamay platan ng Inunong Jesucristo ng anak mo, mabibiat magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuan na Mariang Birhen, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad mo po. Ginupasiknangan mo kami kapamilatan niting saup king kaya kaming kaligtasan, kapamilatan niting Eukaristiya, ipagkalumuke kaming tune kasalpandayanan, king alang patanat apanyulong king mabilugayatog. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. at bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kaya kayong kaluguran, kilagyo ning igpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa may daw na, kalupan ng Kristo, paulagan tayong tao at sopantala, kareng-karelang problema. Salamat, King Diyos.